Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Alkalde ning Kapas, manyawos na i-extendya ing operasyon ning Kalangitan Sanitary Landfill. Akakit ing maragula problema ning basura nung isaraying landfill king Oktubre. Mestra amig viral king social media kay bat penasakitan reng estudyante dinimanda na king korte. Atlong biktima dadala na kanong counseling ibat king LGU. Agnes Romero binuklat ing sariling art exhibit king edad 70 anyos. Binida reng niyayaliwang obra king mall. Danyos king agrikultura asang kaning matinding pali maabot ngalos 10 bilyong pesos. Libo-libong ortilano sa sing king epekto ning El Nino. Miyembro ng LGBT community niyabe-yabe para king Pinanari Pride Parade at concert. Makuleng selebrasyon, mipakit king leguan talento at creativity dareti. Bayo pa oras kabalin, tabing mabilog ang persaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abado, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oren po rin balita may kalap kilub ning Parumingo. Yako po Ibeni Ginto at iti ing News Force Pampanga. Manyaw siyang alkalde ning Kapas Tarlac, kareng opisyal ng BCDA na i-extend yung operasyon ng Kalangitan Sanitary Landfill. Pakibaluan ng balita king report ng Patricia Mamangon. Environmental disaster. Makanya ni nga kakit ng Mayor Roselier Boots Rodriguez ning Kapas Tarlac maging resulta nung isaraya kanoing Kalangitan Sanitary Landfill paniwala ning Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC. Ngayon daratang Oktubre, may pabalitang mapupusne ing 25 years sa kontrata ning MCWMC king Basis Conversion and Development Authority o BCDA. King Facebook page ning Sangguniang Bayan ng Kapas, mayakit ya ing session mega pinyang Lunes, May 20. Nung nukarin, pisabyan niya keting request ng Mayor Rodriguez king Sangguniang Bayan na palwal resolution na manyawos king BCDA, Clark Development Corporation o CDC at king Department of Environment and Natural Resources o DNR na pakaban niya pa ing serbisyo ng Metro Clark Waste Management Corporation. Ay usap po ng balita na mag-expire na ang kontrata ng Metro Clark sa Kalangitan. Ang paghingi po sa BCDA o sa CDC o sa DNR na kung maaari ay pagtuunan ng pansin yung pagpapahaba ng operation po ng Metro Clark Waste Management sa Sitio Kalangitan. Keti, abanggit ning representante ning BCDA na salukuyan lang makiadwangan kareng LGUs bang manakit alternatibong solusyon at lokasyon apiyog siyanan basura ustong mitok nang ya operasyon ning Kalangitan Sanitary Landfill. Una po, yung development natin, which is the New Clark City, is located in that area, in the Kapas area. So yung paglalagay po ng basurahan sa tabi ng future premier development and investment site natin is hindi na po compatible sa isa't isa. So isipin po natin yung mga padating na mga developments within Kapas, not just Kapas, Bamban, and Pampanga, sa Tarlac and Pampanga. Padating na po yung mga major developments natin na magdadala ng maraming trabaho sa mga kasamahan natin.
Makanyan man, manalakaran niya yung alkalde ng Kapas na maraguling epekto nung misaraya ing kalangitan sanitary landfill. Ang request mi po, muna dinalan kaya po king Sangguniang Bayan, mga resolution, na request niya po yung DCDA, yung CDC, yung DNR, ang Provincial Government of Tarlac, na sana i-consider din po na extend pa yung operation na po ng sanitary landfill king kalangitan agad kami manakit alternative waste disposal solution or waste disposal site. Ito mo po yung pakisabi. And secondly po, nag-request ko rin yung Sangguniang Bayan, uli natin pong pending proponent request, application na ngitang metong landfill proponent na mangitalakad niya pong landfill king Kapas. So, rata po itang letter sa resolution na anya ng Sangguniang Bayan para po paglinwal lareta, i-back up kaya po na personal kong letter as municipal mayor, kareta pong resolution sa reta. Didetalye na lang Mayor Attorney Rodriguez ring epekto nung mipatlod yung operasyon ng kalangitan sanitary landfill. Well, as far as Kapas po is concerned, marabol pong epekto. Mumula po kasi daily, yung basura may po king Balan Kapas, king kalangitan may po Ugske, at libre po alang bayad. So, pangadwa po, uli pong natsugay king Kapas yung landfill Aini, tatanggap kaya pong share, iba't kaya nga Metro Clarity ka pong karalang gross income. So, kita pong computation ni, in share mi po, annually, luwal-lungog yun po kayong 10 million to 12 million annually. Tapos naman po, nung misaraya po yung landfill, at maobliga kaming manugsekeng aliwang landfill, mamayad kami, kita pong kaya kaming daily average waste collection 60 to 70 metric tons, halos po mamayad kaming 1 million a month. So 12 million plus 12 million, so 24 to 25 million po yung mawawala kaya kami. Marakal mo naman kanong residente ng Kapas ing milako kapanintunan ustong misaraya ing landfill. Ren pong magobra king landfill at nakapas, ma-display sila. Kaya pong collateral businesses po makapadurot king landfill. Siyempre, may epekto nila. Ating masakit pa po, ating kami pong 7 waste treatment facilities na may negosyo kaya ni King Kapas, ulitin po ito kaya ng landfill. So pag minaraya po yung landfill, may apekto na po rin yung waste treatment facilities sa ready. So again, loss of revenue na naman po ito. Makabuklat naman ng abogadong alkalde, king legal atakbang nung epamurin maramdam ing karelang sing-sing. Manyan kami po siguro rate of kalikasan na uli pong kaya po yung environmental disaster po at least so far as Central Luzon is concerned. Uli pong inimo po ata yung compliant sanitary landfill kaya katamang lugar. Anya po, minisip na kami mo rin po if worst comes to worst, then baka mapilitan kami pong maintain legal solution kaya yung problema. Manawagan kami kayong DCDA, kayong CDC na sana ilelaya pa itang nung naman itang legal implications na mag-expire na kay October this year in contract of service na ng sanitary landfill. Sana on laman itang environmental side, itang environmental impact. Tuklula king 122 local government units king Central Luzon at taliwa pang rehiyon king bansa ing salukuyang makapanugse basura king sanitary landfill. At nung misaraya kano iti king Oktubre, posibleng arapan ing malalang krisis king environment at maging king kabulasan o health. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May pabalita po karing mga tuwa ang pong PWD. Uling milusot ne king kadong pamasa king Kongreso ing panukalang batas amamye dagdag benepisyo karing amanuang sektor. Pakibalwan tayong detalye, king balita ng Patricia Mamangon.
Lusot ne king kaduang pamamasa ing House Bill 10312 amami karagdagang discount kareng senior citizens at persons with disability o PWDs kawani pa king 20% discount at VAT exemption atatanggap da king salukuyan. Agpang kang ACT-CIS Representative Erwin Tulfo king amanwang discount at VAT exemption manikwala pamuring nanumang discount o promotional offer ning establishmento. Halimbawa, nung ating 20% sale o promo king store, tindahan, hotel o restaurant, dagdag ya pa iti king discount da at VAT exemption bilang senior citizens at PWD. Dagdag na pa ning Deputy House Majority Leader, inalaman ka malugi ring establishmento keti, uling malyari da niyang gamitan ing discount iti bilang deductible king tax akarelang babayaran. Papabilis niya kasi kanong House Speaker Martin Romualdez ing pangapasar ni nga manuang panukalang batas. Reng sektor da reng matwa at PWDs reng dapat kanong dinan prioridad ana ni House Speaker. Mamagasa nema ni Congressman Tulfo na makalusot ning House Bill 10312 king Kongreso bayo mayari ing banwa bang apa kinabang nandane reng PWD sampung senior citizens. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang Toto, King Balen, susuyo. Kinumpirma ning hepe ning Lubao PNP na may sampaning kasong child abuse laban king Mestra amayakit mamisikal at mamalmura karengatlong estudyante. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Binalaos na nereng atlong biktima kaya bereng karelang pengari ing demanda laban king Mestra king Lubao amaya kita mamisikal at mamalmura kareng estudyante. Kinumpirma ng Police Lieutenant Colonel Derek Relativo ing hepe ning Lubao PNP na misumiti na ing kasong physical at verbal abuse o pamaglabag king Republic Act 7610 laban king Talatru amayakit king video. Sa Lubao PNP part naman ay natapos na po ang pagkuha ng statement nila at nasampahan na rin po ang subject advisor or teacher sa ng kaso na sa paglabag ng Republic Act 7610 before the Provincial Prosecutor's Office. Di naalala naman kanong counseling reng atlong lalaking estudyante iba't king Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Na nabigyan na rin sila ng suporta ng pamalaang lokal ng Lubao Municipality. First and foremost, itong nabigyan na rin sila ng psychosocial interventions ng personnel ng Municipal Social Welfare Development Office dito sa Lubao. Samantala, kawaning investigasyon naman ning daraptan ning Department of Education dikil king milyaring insidente. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susunod. Kaya kayo lang ang tabayanan. Agnes Romero, binuklat ing sariling art exhibit king edad 70 anyos. Binidareng niyayaliwang obra king mall. Danyos king agrikultura asang kaning matinding pali mabot ngalos 10 bilyong pesos. Libo-libong ortilano sa sing king epekto ning El Nino. Miyembro ng LGBT community niyabe-yabe para king Pinanari Pride Parade at Concert. Makuleng selebrasyon ni Pakit king Leguan talento at creativity dareti. Panandamaning El Nino
Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. King edad na 70 anyos, binuklat ni Fernandinang y Agnes Romero ing kayang pekamungunang solo art exhibit king metong mall king lalawigan. Kaya katalang silipan rin ang obrana niti king report ng Patricia Mamangon. Reti reng niyayaliwang obra at paintings ning 70 anyo sa Fernandina ay Agnes Macam Romero ang makadisplay ngeni king SM City, Pampanga. Inyang Biyernes, May 17, opisyal ning binuklat ing kayang pekamumunang solo art exhibit ay now sa Portraits of Life, a vibrance of curves and shades bilang partining selebrasyon ning Piestang Fernandino 2024 apeni muna ning City Government of San Fernando kasanmetong ing Tourism Office ning syudad. I Agnes Romero ing asawa ning business leader ay Rene Romero ning Romac Group. Kwento ng Agnes Romero nakanusukat isipan na mibuklat yang sarili ng art exhibit. I'm happy that the city, Nering City tamo na blamo, meging memyedalan para kanako na abalo da rin tao na biyasak palang mag-paint. Because I myself do not itang eko sukat ay siping midinan kong makanining honor. Manualaing artist na sumbagaling edad nung burimeng isundo ing kaya kang paninap o ing particular a passion. Never too late in edad. I'm 70 now, 70. And inipin in childhood dream ko, after 70 years, it's here. Those who really want to aspire for anything in life, age does not matter. Dapating whatever you wish for. Nyapin metong karetang ka na kung painting tinitle ke Dreams, Tomorrow's Dream. Kinilala ng Agnes Romero ing maragula suporta ning kayang asawa bang asundo na ing kayang lugod king painting. Ay, he was there all along. Basta lalo niyo po baloy na niyang magumpisa. Siyempre, dakal kay put up brushes, metong kasing salva mong brushes, dakal na brushes, dakal na paints. So, puta sabihan kung I have to go to Manila to purchase. Sige, ikang bala, lus-lus ka to purchase. And nasabihan, sasali. It's not like he was always there all along. To see your wife na successful again kayang gagawan, siyempre mas masaya ko kaya sa totoo. At yung laging exhibit, reng niyayaliwang klase ning painting, ating portraiture, still life, nature, portrait, ampong landscape. Just imagine, hindi man daw siya nag-aral ng painting, pero tingnan nyo naman yung talent niya. Grabe. Talagang, it only shows na talagang maraming talentadong Fernandino. Makabuklat yung exhibit ang gaking daratang May 22. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Inumpisa na ng Silver Jubilarian Class of 2000 ang Centennial Celebration ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga. Kapamilataning neto nga Grand Launch Party. Kaya katayang silipan iti, king report ng Patricia Mamangon.
Formal ning may gumpisa ang pagsadya na Centennial Celebration ning St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga kapamilatan ning Grand Launch Party apemuntukan ning Silver Jubilarian Class of 2000 ketiking imang nene Kapampangan Cuisine king the Orchid Gardens Resort Complex inyang May 18. Ing host batch apani muna ning karelang chairwoman ay Jennifer Galang Lau pepalwal na ing pabanuang aktibidad para king 100th anniversary celebration ng eskwela aganapan king February 2025. Kawani king year-long calendar of activities. Binida mo naman king grand launch party ing official alumni centennial logo pati na mo naman iika ing official caricature apapakit king Tune Kulasa at reng niyayaliwang klase ning merchandise. Agpangkang Jennifer Lau, meto nga bengining selebrasyon ng ganapan para kareng alumni, apo kareng bisita, king mismong centennial event. Amikitemang sangdaang taon na tayo, sama-samang magdiwang patungo sa bagong centenaryo. So we're planning a really special night for everyone since it is the centennial year of our school. As a Scholastican, we were taught unity, being grateful for everything that we have and keeping gratefulness in our heart in all that we do. Para ka rin hanggang alumni ng SSA Pampanga, makasalilang entrance ticket, king special pre-sale prize sa alagang 750 pesos hanggang king September 15, 2024. So before, very traditional, we would have it in the covered court. So next year, we're planning to have it in the open field. So it's going to be an outdoor event, a bigger event. Atin mo namang fundraising commemorative products, kalupaning bracelet, magic mugs, St. Benedict Eternity bangles, Kulasa keychains, tumbler, amalyarida namang asalireng alumni. So we're inviting everyone to join us for a special centennial celebration next year, February 8, 2025. We'll see you there. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad San Fernando ay minunang PhilHealth Region 3 para king pekamumunang konsulta caravan ngening Banwa. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Pesinayanin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Region 3 ing kayang pekamumunang 2024 konsulta caravan king Ciudad San Fernando inyang May 20 king Heroes Hall kasan metong in city government at reng barangay. Makaangklaya ing konsulta caravan king Universal Healthcare ning gobyerno alayong pabaluan lareng mas marakala Pilipino digil kareng programa at benepisyong yampang ning PhilHealth. Kabilang kareng tiro king konsulta caravan ing registration at pamag-update dareng PhilHealth records. May kisan metong keti reng personnel ibat kareng barangay, rural health units, city health office king Ciudad San Fernando. Tinago niya naman king aktibidad ni Mayor Vilma Caluwag nung nukarin pekikitan reng opisyal ning PhilHealth. Keti kinilala ning alkalde ing masanting programa ning ahensya bang apabilis ing proseso. May kiadwangan niya naman ni City Councilor Brenz Gonzales king aktibidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ala pa mo mag-import sibuyas hanggang king Hulyo. Yan ang sinabi ng Department of Agriculture hanggat masanting pa yung local supply ng bansa. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Pepakabaya ang gaking bulan ning Hulyo ing pamagbawal king importasyon ning sibuyas king bansa. Agpangking Department of Agriculture o DA, layo na niti na mitambakan reng local supplies ning sibuyas. Dagdag na pang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na alang sangkan bang mag-import sibuyas uling katmulang sibuyas reng cold storage king bansa. Asahan na malyaring mibaba o maging stable pa ing presyo ning sibuyas ngening Banwa ulining masantinga supply king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Kaya kayo lang ang tabayanan di mga paling balita king pa magbalikling News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Matagumpay ang pigmasusyaning at Lungaldo Bridal Fair ape muntukaning JLB Event Management king Vista Mall king Ciudad San Fernando. Kaya katayang silipan ng meging kaganapan king istorya ng Patricia Mamangon. Matagumpay ang genapan ng kaduwang banwa ning unveil the wedding fair apeni muna ni JLB Event Management inyang May 17, 18 at 19, 2024 king Vista Mall king Ciudad San Fernando. Binida na mismong Jomel Lingat Bernel ing founder ning JLB Event Management amabot lang king 228 couples at siyam a birthday celebrator reng matagumpay makapag-booked o menikwang event suppliers king at Lungaldong Wedding Expo. Mitipon-tipon laking wedding fair, reng pagkatiwalang supplier, king live event industry, manibat ka reng venue or events place, photographers and videographers, fashion designers, catering services, lights and sounds, cakes, accommodation, makeup artists, florist, stylist at marakal pangaliwa. Alam mo, ang pinakamagandang naitutulong ng isang wedding fair sa lahat ng mga exhibitors naman, not even here, but here in the city of San Fernando, we are inviting all the accredited suppliers of different venues. At the same time, yung mga venues na bago pa lang, we invite them para mas makilala. This is a beautiful platform for them to showcase their kung anong ma-offer nila and all. At napakalaking tulong ng media. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, everything goes with the social media. Peg maragol ning JLB Event Management, reng miyang panga promo at discount na enjoy da reng bride sampong grooms-to-be at reng magsadya para kareng karelang debu. Ginaransya na naman ning organizer na mas maragol at mas mabonggang unveiled wedding fair ingasahan king katlong banwa na niti. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Maplas para kareng ortilano ing kasira ng likwaning El Nino o ing matinding pali para king karelang pupol at tanam nung rin tukluking halos 10 bilyong pesos ing danyos king mabilog a bansa. Ayon ng report. Tuklo na king 9.5 bilyong pesos ingalaganing danyos o kasiran ning El Nino king sektor ning agrikultura. At pangking Department of Agriculture o DA, reng marangle ating tanamapali, reng peka apektado king matinding pali ning panahon, amabot king 4.6 bilyong pesos, katuki reng tamnanan mais at tuklo king 3.1 bilyong pesos at reng aliwa pang mituran, reng high value crops, kalupan ning repolyo, carrots, makanyan mo rin reng plasdan, ampong manukan. Tuklo naman king 175,000 na ortilano yung sasaingsing. Uling miyapektuan ng kapanintunan king pamananaman uli ning kawalang
uli ning kawalan uran asang kaning El Nino, kabang mabot naman king 164,000 na ektarya ning pupul ing mesira. Mamagasan naman, EDA spokesperson Arnel de Mesa na namiragdagan pa ing epekto asang kaning El Nino kareng Ortilano uling megumpisa na ing panahon ning kahuran king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bayong makinaig sa Lining Angeles City Government para king sementeryo ng syudad, agamitan para king pamaglibing kareng apartment type tombs. Ayon ng balita ng Patricia Mamangon. Aduang scissor lifts o makina ing seli ng Angeles City Government king pamanimuna ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. bang gamitan para king Angeles City Public Cemetery and Crematorium o ACPCC. Agpang king alkalde makasaup na rin aduang makina para king maintenance at aliwa pang serbisyo king sementeryo. Magamit la kano rin nga manuang makina ustong maglibing lakwas at apartment type la rin at king public cemetery. Yan ing pepasyag ng Philip Samson ning officer in charge ning ACPCC. Mas safe la kanong gamitan ring scissor lift areti kumpara kareng eran uling atin lang safety devices. Agpangkang Chief Advisor Isaac Alagwas at Executive Assistant for Reyna Manuel, layo ning city government ing itasing kalidad ning serbisyo king sementeryo. At tatanda ng sinalinya naman ng city government aduang bayong crematorium machines. King salukuyan atin ang 2,697 na nicho at 193 rengachuking columbarium ning ACPCC. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Salamat kay Kapitan Alan Pacho ning Barangay Dolores, Ciudad ng San Fernando, king balaw sa masabal, apapakit ning metong fraternity kareng memaryo. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Netong feeding program ing pasibayong inampang ning Phi Beta Rho MCI o Mother Chapter International ating pekatalwipin, mera pa siya ketiking Barangay Dolores, Ciudad San Fernando. Salamat siya Barangay Captain Alan Pacho, king balaw sa masabala papakit na rin kabalen na fraternity members akera kalan, many batan king aliwang bansa. Ay madagulya po sa kasi actually po akata naman naros din nga tsukeni at chula rugo ketang lugar usandang detang illegal settler, detang medyo magkasakit. Kaya inggewara po ngayon ni karera nakadagul bagi. Paragul saup, itang metong dangaldo pamangan akwada na keni at sugradong watang mulila tira pambibitan. Saup po kasi karening anak at tsukeni maragul pong bagi karela uling. Balutan naman din ng anak keni rugo. Minsan nila magalmusal, minsan nila mangan. Salamat po. Kawani king libreng pamangan, mida kaya naman ng organisasyon miyaya liwang gamit para kareng magobra king barangay. Mamiyata pong best. Bakan ta po, masanting akakit kang maglakad la, makainipormi la. Bala mo po, akapanatami na mo, na sumawop hanggang atsuka liwang bansa, pwede tapong gawan yan. Nung abi-abi tamo, saup-saup tamo, aso pantala din tao Pilipinas. Metong yakanong patutuing grupo, anong ating pamisasan metong ating serbisyong miyayampang para kareng mangailangan na sektor. Mitataging Phi Beta Rho MCI, kapamilatan dareng miyembro aatsuna king aliwang bansa pero nasa pamuring sumaup ketiking Pilipinas. Sana po dakal po pa pong makasawap, lalo na po deng mumbuli keti Pilipinas na maka-atensyon la pa po makanini ka agawa, bakan ta nung saup tamo po, dakal tamo agawa, dakal tapo asopan. Dakal po salamat ka rin donors mi, dakal po salamat ka rin maniwala kaya kami. Ginaransya na naman ng grupo na isundo ing malasakit kareng ngaliwa pang komunidad, alimo ketiking Pampanga, nune mabilog a Pilipinas. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo para po sa mga bata. Salamat sa tinulong po dito sa ibigay niyo po sa mga bata. Salamat po. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan di mga paling balita king pamagbalikling News Force, Pampanga.
Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. Pepakit laring miyembro ng LGBTQ+ community ing Leguan, Talento at Galingan kapamilitaning preliminary competition ng Queen of San Fernando 2024. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Linutang ing Leguan, ing Talento at ing pagmaragula advokasya dareng miyembro ng LGBTQ+ community kapamilatan ning genapan ng preliminary competition ning Queen of San Fernando 2024 ketiking Vista Mall inyang May 21. Adwampulong kandidata amig silbing tubod king kanya-kanyarang barangay ing pepakit Galingan king casual wear ampong talent portion. Ako po si Kat Marisita Codet. Patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Agpang king memuntukan king ligligan Leg 1 ay Jomel Lingat Bernel ing JLB Event Management. Layon ning programa ing ipagmaragol ing Galingan, ing lagu at ing talento daring miyembro ning LGBT community. Our LGBT candidates will be showcasing their talent, their casual wear, and at the same time, their intelligence and wit with our casual interview together with the media. Maulagaya kano ing celebration na itining Leguan lakwas para kareng transgender woman. Napakahalaga ng ganitong selebrasyon para sa mga LGBT kasi tinataas natin yung antas para sa mga LGBT, the way they see pageant this time, truly and changing and innovative. Kaya naman, this is a perfect platform para sa ating mga LGBT na ma-recognize sila. Reng kandidata, very proud at maswelo na midi na lang pamikatago na makapakiyabe king beauty pageant. King simpleng kutang ning kaya kayong talasuyo, talaga namang mengi babo ing pangasmarti at kabias nandareti. Well, I think Queen of San Fernando offers a transformative platform not only for us but for everyone. We were able to showcase our purpose in life, our advocacy. My personal advocacy is combating fake news and misinformation online and either offline. And this is a platform where we, the member of the LGBT, can showcase or can strengthen the visibility of us, the member of this colorful community. Me, I'm a licensed professional teacher by profession. I am teaching at Pampanga High School. I want the people to see that hindi lahat ng member ng colorful community na to ay basta-basta lang. No, we can also be professional just like our cisgender men and women. This platform is not about who you are, but it is inclusive for each individual surround here in Fernandinos. Ini po pang kalahatan niya. It is very hard and tough preparation, but we're here because we want to show the people that how our platforms are being talked, and in this platform we can share our experiences in life. Bayo mayaring preliminary competition, kinilalala reng 5 kandidata asinambot bilang Vista Mall Queens. Retireng kandidata iba't king Barangay del Rosario, Santa Lucia, Baliti, Del Carmen, Ampong Quebiawan.
Samantala, agkata na laman rin kabalen, bang albenyang live ingan tabayan ng Coronation Night ng Queen of San Fernando 2024 king daratang nga Biyernes, May 24, king Brenzy Giao Convention Center. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Proud and loud ang bibida ng JCI, Quest Plus at CDC ingganapan ang pinanari Pampanga Pride Parade at concert king daratang June 8 ay istorya ng Patricia Mamangon. Kasado ning makasadyang Pride Parade at Music Festival ang pamuntukan ng JCI Angeles City Culiat, Quest Plus Conference Center Clark at Clark Development Corporation o CDC. Inyang Miyerkules, May 22, pesa na inyong press conference para king makuling pinanari a stride for equality. Ang meto nga Pride Parade at concert king CDC Parade Grounds, king Clark Freeport Zone, king daratang June 8. Layo ning aktibidad ing ibida ing Leguan, gelingan, creativity at talento daring miyembro ning LGBTQ+ community. We see Pinanari differently from Manila Pride. It's a fundraising activity. It's a community project where we raise funds to help our local LGBTQIA+ centers here in Angeles and Mabalacan. I have a vision also that ang sarap makita na ang LGBTQIA+ community ay tumutulong ngayon sa kahit anumang gender community sa society. Agpangkareng opisyal ng JCI Angeles City Culiat, metong yang concert for a cause ing proyekto para kareng katutubong ay taking bundok. We are eyeing at, for now is 2 projects. Number 1 is Ally Skills. Ally Skills is a long-term project of JCI Angeles City Culiat. It's been around for 30 years and it will be used to fund the project, to keep it going because we still have plans to improve and to modernize Ally Skills. Number 2, the Goal Project. The Goal Project is a sports development project in Sitio Target. Tuklula king aduang libo reng asahang tumagon king makuleng parada at king concert. Mabilog naman ning suporta ning Quest Plus king proyekto apapakit king pata sa panlalawe para kareng hanggang miyembro ning sektor ning komunidad. It will resonate more into the community yung message that our property or our Chroma management company would like to share is the equality, the inclusivity, and then the respect for everyone. At sula naman king press con, nareng kapampangan drag queen, adina Liberty at Her. Metong niya kanong paralan ng Pride Parade, bang i-express dareng LGBT members ing karelang sarili at itas ing kamalayan o awareness ng publiko kareng arapan na issue dareng LGBT members. Kalupan ng House Bill 4982 o ing panukalang batas kontra diskriminasyon o mas kilala bilang Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGI Bill ang makapanik na king Kongreso. One of the battle cries that we hope is to be seen, no? And medyo traditional pa kasi yung mga Kapampangans. With every day CI, I experience going out of the house in drag. Yung mga matatanda, they will look at me like, well, itakot pa kanyang la. So, it's still new to them, but representation matters. Eh? That's one of the things that if a kid would see us doing drag outside of a bar, I think that's one of the important things na represent kami. And one of the most rampant things would be yung HIV and AIDS awareness, right? Because yung community natin yung pinaka-target ng disease na yun, and we're happy that we got AMLAT, Mabalacat, right? That will be providing HIV testing and services during the parade mismo. So, at king 1,000 pesos in ticket price para king concert pass. Kabang 1,500 pesos naman nung ating kayabing Pride Kit. Kabilang kareng lineup artist, dina DJ Ayel Marie, Arizona Brandy, Angela Ken at Marakalpang Aliwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tuto, king balen, susuyo.
Kaya bene kareng listahan na rin celebrity endorsers ng skincare brand a Beauty Derm. In content creator ay Geraldine Blackman. Kaya ganing ganapan a contract signing king Ciudad Angeles. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Formal ning mipakilala ang content creator ay Geraldine Blackman ning The Blackman Family bilang pekabayong celebrity ambassador ning Beauty Derm. Inyang Miyerkules, May 22, mipasinayana mo naman ning pirmahan ning kontrata pilatan ng Geraldine Blackman at ning Beauty Derm CEO Ray Anicochetan king headquarters ning kumpanya king Ciudad Angeles. At yun naman king contract signing ing anak ng Geraldine ay Jet. Asikat mo naman king karelang vlog. And then nakikita ko sa kanya yung love for her family na ako din yun. Na inuuna ko muna yung pamilya ko, yung kababayan ko, yung mga taga Ilocos, taga Pampanga. Kasi di ba, how can you serve others kung hindi mo inuuna yung pamilya mo? Hindi na siya genuine love. So yun ang nakita ko sa kanya. She worked so hard para ma-experience ng mga kamag-anak niya ang buhay na hindi niya naranasan noon. So parehas po kami ng yes. So doon kami nagkasundo. And parang, ganun, alam niyo naman ako, masang-masa lang din talaga ako na gusto ko yung very natural din lang. No pretensions. Proud ng kinuwentong Blackman na gagamit yaking produkto ng Beauty Derm, bayo pa man maging endorser ng skincare brand. Like one of my cousins, because he's got a very bad acne and then he started using it. And so I said, maybe I'm gonna try it out too because I really have a very dry skin and it's like a combination of dry and oily skin. So I was like, maybe I'm gonna try it out. So I tried it out and then I didn't even know that it's Ate Reyes. Pakilala na lang naman rin pekabayong produkto ng Beauty Derm. Rengatlong Cristo Serum para king skin brightening, skin repair, ampong skin energizing. So ako talaga nag-formulate ng mga bagong produkto na kinahuhumalingan, tama ba yung aking Tagalog, ng mga bata rin ngayon na pwede nang gamitin. Kasi minsan pag creams medyo, di ba, lalo ngayon, napakainit. Pag may fear yung mga tao na pag naglagay ka ng creams, mas lalong mainit, malagkit. So ito, isang lang, magda-dry na agad and you can put another serum. So we're launching 3 serums. It's for whitening, anti-aging, and for protection. At bayo may-yaring programa, Pepa Balu na yung Beauty Derm yung magsilbing official skincare partner para king 60th Binibining Pilipinas pageant. Kaya beking pirmahan ng kontrata ing pamuntok ng Beauty Derm at Irene Jose, ing COO ng Uniprom Incorporated, ing entertainment and lifestyle unit ng Araneta Group at trustee at member ng Executive Committee ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated. Tinagon niya naman king aktibidad ang celebrity endorser ng Beauty Derm ay Vice Governor E.J. Falcon ng Oriental, Mindoro. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang paratang serbisyo kaning sa Blang Kapampangan. Yaku po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, kinbalen, susuyo. Bilang nagkakaisang pagsisikap na harapin ang patuloy na problema ng mababang pressure ng tubig at kakulangan ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng ating syudad, ang lokal na pamahalaan po sa pamamagitan ng inyong lingkod, Mayor Vilma Balia Caluwag, kasama ang mga pangunahing leader mula sa City of San Fernando Water District at Prime Water Infrastructure Corporation ay nagsagawa ng mahalagang pagpupulong. Ang pag-aapura po natin na pag-usapan at harapin ang problema sa tubig ay may kinalaman sa kasalukuyang krisis sa tubig sa bansa na pinalala pa ng El Nino at global warming. Bagamat mas mabuti ang kalagayan natin kumpara sa iba pang apektadong lugar sa ating bansa,
hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi natin maaaring baliwalain ang nagbabadyang krisis sa tubig na unti-unti na rin nating nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga agarang solusyon ay mahalaga upang pigilan ang paglalapa ng sitwasyon. Masinsinang tinalakay namin ang septage treatment plant, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng sanitasyon at kalusugan ng publiko. Natutuwa po tayo sa ipinakitang malasakit ng CSFWD na handang kumilos upang tugunan ang mga hamong ito. Ang atin pong inaasahan mula sa Prime Water ay malinaw at maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi natin sa kanila na tuparin nila ang kanilang pangako at aktibong pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng mga kinailangang estratehiya upang palakasin ang pressure ng tubig at palawakin ang source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Ang kanilang kooperasyon ay atin inaasahan sa lalong madaling panahon. Sinusuportahan po natin ang hakbang ng CSFWD na repasuhin ang JVA o Joint Venture Agreement nila sa Prime Water. Mahalaga na ang lahat ng stipulasyon, kabilang na ang mga tungkol sa pre-termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan, ay matugunan ng Prime Water. Ang pagtitiyak na ito ay dapat nilang ipatupad ng walang pasubali sapagkat ito ay kanilang moral at sibikong tungkulin sa mga mamamayan ng siyudad ng San Fernando. Ang pagdalo ng mga opisyales ng CSFWD, ang Vice-Presidente para sa operasyon ng PWIC at ilang department heads ng LGU sa pagpupulong ay nagpapatibay sa pagkilala sa bigat ng aming tungkulin sa bayan at sa nagkakaisang misyon na maglingkod sa mga Fernandinos. Hinihikayat ko ang bawat sektor at residente na aktibong lumahok sa mga hakbang sa pagtitipid ng tubig sa gitna ng pagpapatupad ng komprehensibong hakbang kasama ang CSFWD at PWIC mula sa water conservation hanggang sa mga hakbang upang palawakin ang ating mga pinagkukunan ng tubig at pagsasaayos ng mga network sa distribusyon ng tubig. Ang kagalingan ng ating komunidad at ang responsableng pangangasiwa sa tubig na isa sa ating mahalagang yaman para sa mga susunod na henerasyon ay nananatiling isa sa pinakamataas na prioridad ng inyong lingkod. Bilang panghuling mensahe natin para sa lahat, kung tayo ay may pagkakaisa, sama-samang kikilos, may kumpiyansa ako na malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Magkakasama nating itaguyod ang isang mas matatag at estableng supply ng tubig para sa San Fernando. Maraming salamat po. Vilma Balia Kaluwag po, Alkalde ng Lungsod ng San Fernando.